time for Mr. Bogus to come out and play. He's wild. Wild? He's cool. He's bogus. He's a secret friend and he loves to play. It's that awesome, bodacious, bogus time of day. Mr. Bogus, come on, let's play. Mr. Bogus has come out to play. Mr. Bogus, come on, Mr. Bogus, let's play. I say. Idemo, ovo će biti zabavno. Ha, sada skoči visoko. Spremna? Hajde. Ha. Aha. Hej! Papa, Mofljoz ide na put. Sljedeći put Mofljoz ide peške. Gospodin Mufljuz! Mufljuz u knjižari! Dobro, Mufljuzu, stigli smo. Mufljuzu, rekao sam da smo stigli u knjižaru. Mufljuzu! Zdravo, Tomi! Mofljoz svira. Tiše malo ili ćete vidjeti. Važi, Tomi. Ovo je knjiga koju ste odabrali, nadam se da ćete uživati. Wow, pogledaj ove klasične avanturističke priče, Mufljuzu. Ovo je priča o misterioznom čoveku sa gvozdenom maskom od Aleksandra Dime. Mofljoz će da reši misteriju. Evo, tako je bolje. Izgleda bolje sa maskom. Ajde, Mufljuzu, moramo da pogledamo ostale knjige. Da, pogledaj. Kidi, pusa, joj, čoveče. Mufljoz voli da čita o bubicama, da vidimo. Mufljoz se ne plaši. A sada, deco, na današnjem času iz biologije ćemo proučavati anatomiju crva. Tako je, deco, vreme za eksperiment. Crvi su nevolji. Prvo ćemo da... Hej! Džiha, crvi! Džiha! A evo ga Krle, staro blago astičko kralja, Mentozalemo, Pumpedumerumpe. Fino! Biću bogat, bićemo bogati, ajdemo, ajde. Jo, fino, bogati, grozno, odvratno, ludo, bogati! Jeste li sigurni da treba da uđemo unutra, šefe? Zar to nije opasno? Ne za dvojicu avanturista kao što smo mi. Idemo. Evo ga. Da. Uspeli smo, Krle, ovo je blago koje odgovara jednom kralju i niko ništa nama ne može. I napolje. Mufljoz će da sredi zlog pacanju. Deste. Hej, šašavci, gde ste? Mene tražiš, šupljoglavi? Idemo odavde. Super! Crtani strip, kakav sladak, vališa! Sviđam joj se,
Mua. Fuj. O! Sada će Mufljuz da uhvati šašavce. Kakav tupan. Oj. Promašio je. Mufljuzu, gde si? Super, moj omiljeni strip. Crveni spasilac, noćni soko. A? Hej, Mufljuzu, šta se dešava? okreni stranu i saznaćeš. Nijedan sef nije siguran od opakih ruku pacolikoga, mislim paconje, da, tako je. Joj, Mufljuz nije neki superheroj. Crveni spasilac, noćni soko. Meni više liči na bolesnog kanarinca. Smej se, Krle. Oj. Crveni spasilac Muflja uvek uhvati zlikovce. Ne ovog puta, ti lažni heroju. Kakva super priča. Joj, Mufljuz nije na sigurnom. Napokon uspeo sam da sredim tog drskog superheroja. Da vidimo, samo ću malo ovako. Svakodnevni posao. Ha? Mufljuzu ne ide herojski posao nikako. Totalno Mufljuz. Jo? O, čoveč. Moram ovo da sredim. Ha? Gotovo. Gospodin Mufljuz će se vratiti posle ovoga. A sada se vraćamo gospodinu Mufljuzu. O, draga, dolazim odmah.